Osembona, simkhumbula kanjani umuntu ozalwe ngumfana mase ekukhuleni kwakhe igcine seyibiza ngentombazana? Lo mayesedlule emhlabeni simkhumbule kanjani? Domuka. Ya dloko. Wayithita bathi inkulumo. Edathi ngisho njalo mfowethu ngoba mina njengoba ngikhona nje inkosi yembona. Ngiyengafuni ukuthi mangabe kwenzeka ngidlule emhlabeni bese ngiba nokuboshwa komndeni wami ukuthi ngakhohlisa abantu. So angengayifuni into njalo ngoba mina ngingwakwaZulu, ngumZulu phaqa kunjalo nje. So ke njengoba ngumZulu ngiyazazi zonke into ezilungile nengalungile. So ngilahlo muka. Hlomuka mangabe ukuthi ukhuluma ngomuntu ozale eingane yomfana wasekhula. Ngokwesimo semimoya semhlabeni yamhlasela mhlawumbe ngokufunda ezigone ezithile wagcina sebona ukuthi hayi nama ngijoyine lo mkhakha awubone wenzeka. Wagcina mhlawumbe sephinde eseba uPretty kade yaziwe ethi umduduzi. Lo muntu Hlomuka kushuthi usuke senjani sithana nabanye abafana. Kunjalo nje. Into ofuneka uyazi ngayo ukuqala nje. Akana ndawo futhi akana sabelo. Kanjani manje? Hlomuka asicwasi la okokuqala. Siyakha siyafundisa ngidabukela izingane ezisuke ezifunde primary nezifunde high school ngoba nginobuhlungu bokuthi leza izingane ezoyithethe style. Uyakhumbula nawe kade ensukwini sixolise ngintombi ngithi yakhumbula. Iyakuveza ukuthi simula yini lapha sibambula yini nawe ukuthi mina ngisenawo amafeeling abafana senzana namanye abantu banjani abanye amantombazane yaza sikhombisa izintombi zawo okhomba ukuthi kade bathanda abafana kodwa siphumile kubona sidana namanye abantu besifazane ngoba bayitshela ukuthi le nto leya i-right ngokwasemhlabeni istyle vele ngokwase South Africa ngokwabanye abantu i-right kodwa ngokwethonga nokwamuntu owumZulu imfake ehlazweni. Ngilahlo muka uma ngabe ungowesilisa ulana nabantu besifazane ulana nabantu besilisa yazi ukuthi awunamsamo awunasabelo awunaZulu ngoba kini uma ngabe ukuthi wenza umcimbi uzokhumbula umuntu lapha uyaveza ukuthi ngizokhumbula umkhulu ngizokhumbula ubhuti ngizokhumbula ubaba uma ngowesifazane uyaveza ngizokhumbula ugogo ngizokhumbula udadewethu ngizokhumbula umntwana futhi nakhona intombazana osemncane asinabo obunye ubulili besithathe emsamo. Umveli Nqangi akayicoleli lanto ngoba wayengayidalanga ngasoza ayixole ngisazokuchaza kwalabantu Hlomuka abazalwa bekhule bese ukuthi bazalwe vele beyenza lento ukuthi cha bebekhombisa yini ukuthi ekuzalweni lakhe lokhu waba nje okwama ngisakhuluma labantu abafakwa imimoya ethi loba sinabantu abaningi Hlomuka abafrontise ngabantu besifazane uthothi uthi unentombi yakhe umuthi yezo uthi uthandana nabanye abantu besilisa ukuthi Hlomuka once waqala wehlisa ibhluku wehlisela omunye umuntu wesilisa ngumuntu wesilisa uthuka amakhehlo ohamba nawo wabiza ngamakhosikazi usudale inkinga yento kini onganguba ngisidala usuyikhiphile manje ekhaya isekho ngoba vele izintungaze bumnyameni uyayingcolisa ngishingilozi yakho uqobe ehlala kufukamela into esusele nawo nasekwisidalwa sakhe sakudala ngoba isidalwa sisuki kumuntu ngisho ngona kangakanani sihlale sikuyena umuntu kuphela isidalwa sisuka mhla umphefumulo wakho uzosuka ngalowo langa kuyimasi sisuka kumuntu waso kodwa kumnini wasisidalwa sisuki kuyena ingakho simvikela ngishebulala abantu ehambe oshaya abantu evala umndeni awuqethe siqhubeke simvikela sisuke simbekela umhla uphela kuphela sithi sisayobonana namhla uphela. So Hlomuka ngisekuthenini ibhlungu lento engeke ngiyibone iyenzeka ngoba isiyanda kakhulu ngathi iqembu ethile elifikayo nje isanda kuvuka lepolitiki ukuthi abantu bathathe ngegugu ukuthi yini ngempela ukuthi izingane esikwenza ijoyile lemkhakha ngoba ngidabukela kakhulu izingane zisafunda ini isikole ngoba zizoyitshela ukuthi lento istyle iwumdlalo uma ngithi ngiyalibuka upheke noma ngiyakhe ngiyabona ukuthi kunabantu abayifakayo lento abayibona iyenzeka kunabantu ababona besemandleni because bakulomkhakha bese bejenti muhle awumuhle Hlomuka umuntu ombandakanya nomunye umuntu wesilisa bengowesilisa akanalo izulu akanandawo ngisho ngathi efika nje engangene ekhaya kufika imoto lapha yasemakhazeni icebo lethu limthathe bemthathe bomndeni beyombeka le ngaphandle kwenziwe itende lakhe khona umlindelo wakhe mase vukesene ungcoke ngisho ngashiswa nomlilo ngisho ngamukiswa nomfulu ukuthi umuntu akalahla Hlomuka awukho umgodo kulahla umuntu ngisekutheni lezi zingane ezisafunda isikole ngisabela zona kakhulu anginandaba nomuntu uthatha inqumo emdala ngoba azi ngoba vele kunabantu abangalifuni iqiniso ngoba ngithi wayisusa inkulumo ngiyazi ukuthi kunabantu abangakhuluma namhlanje senza ama-video right abangaze bakhuluma kodwa namhlanje bangikhuluma iqiniso bengazonda mina ngeke ngize ngibe umfundisi othi umephathi imarket ningahlabi mawuhlaba uNkulunkulu umveli nqa uJesu wasifela ntontoni ngiqamba amanga ngoba leyo nto mangabe kukhona abantu engibatshela kanjalo etendeni ngithi abangahlabi lemndeni Hlomuka esiyeke amasiko esiyeke konke iyobuzwa ngimina mhla uphela noma kanjani ngoba mina Hlomuka ngiyahlaba kwami kunabantu abangehela ngo10,000 kunabantu abangithengela imoto kunabantu abenza into ukuthi ngihlale emzini oyistezi ngiyahlonishwa nonkosikazi wami
mina ngiyahamba ngiyohlaba emakhaya ngibuye ngikhumula isiphandla ngibuye ngishintshe ngibe yilento engiyifuna egcina kunakho konke ehlomuka ithongo lami liyahambisana noNkulunkulu ngithi ngihamba ngiphethe imic ngiyokhuleka lapha letendeni vele ithongo ngihambile ngolihlabele ebusuku ngafana nesiphandla ngasikhumula ngabuya ngazolungisa indaba yenkonzo. Bana kunabafundisi abangabakhohlisa abayobushiswa mhlawuphela ngoba bayazi ngikhuluma ngamabomu bayazi ukuthi umuntu nomuntu inja isoze ihamba nembuzi ngenke. Usiko lomuntu omnyama elomuntu omnyama ilusemphepheni ngisho uphethwe izinyo mawukuthi usiyalibona ngathi leli lemoya uqupha ngempepho mangenzeki uyakhuluma uthi ufonele ekhaya ngicela ningikhulumele emsamo lapha ngiphethwe izinyo ingoba imfihlo yomuntu omnyama ikuphi isemsamo njalo ndedlokofu azinawo umsamo lezi ngane ziyafana noanti okuganele kuphi ziyafana noanti ongagananga uthola ukuthi manje useziwadlula emhlabeni uma ngabe seshonile lo anti ngokomsiko lakaZulu uyaganiswa kubulawa imbuzi kuthiwa njengamanje siyenzekani siyokushadisa ngoba vele akalona ithongo elilungile like awuzofaka ukhondolwani lokuthi abantombazana bangagani nayo ke lentombazana elala namanye amantombazana ayinasabelo la ekhaya ayinamsamo futhi ayinantethelelo kanjalo nobesilisa nawo sethuka amakhehla naye futhi uthuka amakhehla wabiza ngamakhosikazi abanasabela abanazulu. Ngiyaxolisa makuba khona abahlukumezayo le video angikho against angicwasi ngizolungisa izwe ngoba ngishilo ngathi mina ngilethele ukuthi ngikhuluma iqiniso ngoba njalo ngiyabonga ngethu